Bir jolu Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar menen çoğu olturganda anın canına bir ayal gelip salam verir. Allah'tın elçisi ayaldın salamına alik alat. Anan ayal, o Allah'tın elçisi, men jaman işke vardım, zina kıldım, deyt. Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem anı ukmaksam bolup tetiri burulup alat. Ayal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din bet mangdayına kayra ötüp, o Allah'ın elçisi, men çındığında zina işke vardım, dep kaytalaganda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağı da ukpay başka jaka burulat. Sebebi Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anın ümmetinin günö işlerge batışın kalagan jok ele. Ayal kayra göşörüp, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den astı jagına ötüp, o Allah'tın elçisi, men zina işke barıp, bir erkek menen nikesiz jatıp, oşonun ayından boyuma bala büttü, deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öz ümmetinin günösün kalkalap, ağa can tartıp, ayalga mıntıp aytты. Bargında, balanı törgöndön keyin kayramaga gel, dedi. Bir çeti, daroo ile ayaldın mınday günösü üçün jazaga buyursa dile bolmok. Birok al antpesten, bul ayal öz günösün tuyup toba kılıusu, oşol toboluk sezimi Allah menen ekönün gana ortosunda bolsun, dep anın bara verüsün aytkan ele. Aradan 9 ay öttü. Zina kılууdan, erkek menen nikesiz jatkandan ulam tuulgan balasın koluna götörüp, ayal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din aldına gelip, Allah'tın elçisi, menin günömdü geçir, meni tazala, dep durdu. Mınday karaganda, zinakor ayal 9 aydan soň kayra gelbeydile koysa olmok. Birok al Allah'tın astında çındap toba kıldı. Günösü üçün çındap ökünüp Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din aldına kayra gelip oturat. Anı görgön Allah'tın elçisi jürögü jibip, o balança, sen kayra bargınыңda, balan torolup emçekten çıkkan soň gelginin, dedi. Oşentip, 1 yıl ötöt, atügül 2 yıl ötöt. Zinakor ayaldın tobosunun küçtүүлүgün karaňyz. Al zina kılganına uşunçalık katı ökünüp, 2 yıl ötkön soň ayal emçek sütünön çıkıp, kolundan nan karmagan balasın jetelep, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din mangdayına gelet. Ağa Allah'tın salamdar bolsun, Peygamber ayaldın kolundan balanı ayar alıp, anan sahabalardın aldına balanı biyik götörö karmap, bu balanı kim asırap alat? Kim asırap alsa, oşol asıroçu beyişte meni menen 2 mancanın jakındygynday koşuna bolot, dep surooluu karaganda, ansarlardın içinden bir kişi balanı jetelep ketet. Andan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem balanın enesin kazılgan anga düşürüp taş barang kılууну buyurat. Taş barangdan es üçün jogotup ayal kaza bolot. Çınında bul ayal Allah'ın razılığın tabuu üçün uşuga bar dele. Al ırası menen ele zina iş kılgandygyn, anday günö üçün taş baranga alınууsun bilgen, düşüngön. Oşonu bilip Allah'ın razılık üçün kayra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din astına gelip, balasın törögönde da, anananı emçekten çıkarganda da göşürüp jürüp ulam gele vergen. Bizdin arabızda Allah'ın razılığın tabı üçün özün kurmandıka çalgan uşul zinakor ayalday erki varlar barby? Taş baranga alıngan, kanga çılangan ayaldın cansız denesin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din astına al kelişet. Allah'tın tigi ayalga kılgan ızatın görüңüz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
ушул каза тапкан аял үчүн такбир айтып, өзү дуа кылат. О Аллах, бул аялды куткар, ага ызаат кыл, аны күнөөлөрдөн, айыптардан тазалай көр. Жааган аппак карың менен, жамгырың менен кирлерден тазаланган аппак көйнөктөй кылып тазала. Элестетип, ой калчап жатасыздарбы? Зынакор аялга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү тиленип, суранып, анын күнөөлөрүн кечирилүүсүн өтүнүп, дуа кылып жатат. Буга түшүнбөй таң калган Умар разияллаху анху Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга келип: "О пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бул аял зына кылган аял болсо, чоң күнөөгө батса, сен ушул аял үчүн дуа кылып атасыңбы?" деп сурайт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ачуусу бетине чыгып, түсү өзгөрүп: "Умар, бул өтө таң калыштуу. Бул аялдын тообосу ушунчалык күчтүү болду дейсиң, анын тообосун бөлүштүрө келгенде 70 мединалыктын ар бирине жетмек. Менин жаным анын колунда болгон Аллахка касам ичем. Менин жаным анын колунда болгон Аллахка касам ичем. Ал аял бейиштин дарыясын кечип жүрөт", деди. صلي على محمد السلام